Reka nanone ngusuze kandi nguha ikaze udahwema kugumya ukurikira KGE. Nanone nagarutse nkuzaniye n'amakuru mashyashya. Munsi tugiye kuba twarebera inkuru ebyiri zitandukanye icyarimwe. Amwe mu makuru nkuzaniye ni uko guhera ubu ngubu umupaka uhuza Uganda na Congo nawo waje kuba ufungwa, ni na zimwe mu ngendo zo mu kirere nazo zikaba zaje kuba zihagarara. Uribaza ati ese ibi byaje kuba biterwa n'iki? Ni nyuma y'uko twari twabonye n'u Rwanda narwo rugenda rufunga imipaka yarwo ibiri, nk'umupaka uhuza Congo na Rubavu n'undi mupaka uri Rusizi, kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Ariko ibyo umuvugizi wa guverinoma Uwera Jean Maurice yaje kuba avuga ko umupaka udafunzwe, umupaka ufunguye, ahubwo kugira wambuke nyine hakora igenzurwa ryihariye. Si ibyo gusa turi buze kuba tugarukaho Masisi naho haje kuba hagenda habera imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za FARDC, M23 na Mai Mai. Haje kuba hagenda na za Wazalendo, haje kuba hagenda habera imwe mu mirwano ikomeye cyane. Turaza kuba tugenda tubinyuramo tubirebere hamwe. Icyo ngusaba ni uko utajya kure ya KGE, ndagusaba kuba wakora subscribe niba utarakora subscribe, ubundi tujye tugenda tubana umunsi ku munsi, uko inkuru nk'izi n'ahandi uzajya uzisanga ni kuri KGE. Rero mu gihe udakoze subscribe urumva uzajya ugenda usigara, kandi ntabwo dukeneye ko uzajya ubaho ari nta makuru ufite. Reka dukomeze n'inkuru yacu, duhere mu gihugu cya Uganda, aho guverinoma ya Uganda yatangaje ko yahagaritse ingendo z'indege hagati yayo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse inafata izindi ngamba zikomeye ku mipaka ihuza ibi bihugu byombi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola gikomeje guhitana abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngamba zije nyuma y'aho u Rwanda narwo rwafashe icyemezo cyo gufunga umupaka warwo na DRC kubera impungenge z'iki cyorezo. Ariko nari maje kuba ngusobanura ko umuvugizi wa guverinoma Uwera Jean Maurice mu munsi w'ejo yaje kubahakana ko umupaka udafunze. Niyo nkuru naje kuba nyibagezaho, yaje kuba yageraho hano kuri KGE. Minisiteri y'ubuzima ya Uganda yavuze ko iki gihugu cyamaze kwakira abantu babiri baturutse muri DRC basanganywe Ebola. Umwe muri bo aza kwitaba Imana, abandi bantu 127 bahuye nabo bashyizwe mu kato kugira ngo bakurikiranwe. Urumva mu kuntu bimeze muri iki gihugu cya Uganda, haje kuba baboneka abantu babiri bakekwaho iki cyorezo cya Ebola. Si ukuvuga ko bagikekwaho, ahubwo bari bagifite, barwaye iki cyorezo cya Ebola. Bakimara kuba babonwa, umwe yaje guhita ko yitaba Imana, aza kuba yava muri ubu buzima ahitanywe n'iki cyorezo. Noneho mu bantu bagera mu 127 bari bamaze kuba bagenda bahura n'aba bantu, nabo baje kuba bafatwa bashyira ahantu kugira bagende bakurikiranwe. Ariko uribaza niba aba bantu bagera mu 127 aribo babashije guhura byibuze n'aba bantu baba banduye, uribaza ati se abo bantu 127 bo bari bamaze guhura n'abangana uti? Uko niko icyorezo kigenda gikwirakwira. Uganda yavuze ko guhagarika ingendo z'indege no kugenzura imipaka ari imwe mu ngamba zo gukumira no kurinda icyorezo ko cyakwirakwira imbere mu gihugu, cyane cyane ko hari urujya n'uruza rwinshi hagati y'iki gihugu cya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Yoweri Kaguta Museveni aheruka gutangaza ko Ebola yoroshye kuyikumira ugereranyije na COVID-19 kuko yandurira mu gukoranaho. Ashimangira ko hakenewe igenzura rikomeye ku mipaka no gukurikirana abantu bagaragaza ibimenyetso. Ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko iki cyorezo
cya Ebola kibasiye DRC na Uganda ari ikibazo cy'ubuzima gihangayikishije isi yose, nyuma y'uko abantu amagana bamaze kwandura, abandi benshi bakaba bamaze gupfa. Ku munsi w'ejo nari nababwiye ko hari hamaze kuba handura abantu bageze muri 600, abagera mu 138 bari bamaze kuba bagenda bapfa. Ubwo rero urumva niho iki cyorezo kimaze kuba cyagera. Urumva uno munsi ndabona hakiri abantu 600 n'abandi bariyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abagera ku 160 bamaze kuba bahitanywa n'iki cyorezo. Rero nk'abantu baba bambuka bajya muri Kongo, murasabwa kuba maso no kwirinda cyane ku buryo mwaza kuba mwakandura iki cyorezo, dore ko gifite ubukana budasanzwe. Reka tube twakomeza nk'uko nari mbabwiye, dukomereze kujya M23 aho kuri uyu wa gatanu tariki 22 Gicurasi 2026 imirwano ikaze yongeye gutangira hagati y'ingabo za nari mbibabwiye ko imirwano yaje kuba yatangira hagati y'ingabo za Kongo zishyigikiwe n'imitwe y'inyeshyamba nka Wazalendo n'abarwanya ihuriro rya AFC M23 muri teritwari ya Masisi, niho imirwano yaje kuba yabera. Imirwano iravugwa muri Cugi no kuri niba ari Aseyaki ya Kinigi mu misozi ireba Kinigi na Kavuta muri grupoma ya Kibabi, byibura mu birometero birenga 30 uvuye muri Rubaya. Aho niho imirwano yaje kuba yagenda igaragara. Ahandi mu tundi duce imirwano yaje kuba igenda igaragara cyane, kikomeye cyane, ni Gashovu, Mahiga, Nzigati, Mayu, niba ari Mayuwano, nk'uko amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Kivu Morning Post abitangaza ngo urusaku rw'intwaro nto n'iziremereye rwateye ubwoba muri ako gace, bituma abaturage benshi bagenda bimuka bahunga izo ntwaro ziremereye. Aya makuru y'iyi mirwano yaje kuba iyi mirwano igenda ibera muri Masisi, aya ni amwe mu makuru dukesha ikinyamakuru Morning Post, Kivu Morning Post, ikinyamakuru gikoreramo kiba kigenda gitanga update mwa biriya bice biba bigiye bitandukanye. Nyuma y'ibi bitero byagabwe na FARDC na Wazalendo, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahatiwe guhunga imiryango yabo, bagenda bava mu byabo, bagenda bashwiragira bareba hamwe mu hantu bagenda bahungira ibi bitero bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu nta kintu AFC M23 irigera itangaza kuri ibi ngibi, ntabwo irigera itangaza ko wenda ivuga ko wenda bari bari gukora ibyo ngibyo yaje kuba yabegeza inyuma, wenda imirwano ikaba yanahagaze. Kugeza ubu ngubu nta kintu yari yasize hanze kivuga kuri iyi nkuru, ariko mu gihe yabigize ikitangaza nta handi nyine waza ujya ugenda ugisanga, ni hano kuri KG, kuko tuba twabahagereye tukabahereza amakuru agezweho kandi amakuru yizewe y'ukuri cyane ushoboka kose. Icyo ngusaba rero ni ugukora subscribe, ubundi tukajya tugenda tubana umunsi ku munsi, tukajya tugendera turebera hamwe update agiye atandukanye, inkuru zose zigiye zitandukanye n'ahandi uzajya ugenda uzisanga atari hano kuri KGE. Niba nakoze subscribe, ndagushimiye kuba waremeye ko tuzajya tugenda tubana muri uru rugendo, kandi niba nawe utarayikora ndagusaba kuba wayikora, kuko iyo niyo nkunga uba uduteye cyane, natwe tugakomeza gushyiramo imbaraga tubakorera bimwe mu bintu byiza biba bigiye bitandukanye kandi bibanyuze. Kandi mu gihe ikintu tuba tubasaba, mu gihe wumvisha inkuru ukayumva ntikunyuze cyangwa ukumva hari ibiri kuvugwamo bitari byo, uba ufite uburenganzira bwo kwandika muri comment ukavuga ati ahangaha ibi muvuze ntabwo ari byo, bimeze uku. Ubundi niba twaba twatangaje inkuru twaba twibeshyeho, nukuza tuyisesengura tukareba uko bimeze. Reka ngushimire wowe tuba tubanye muri uyu mwanya, ngo ngusaba nkuko nari mvuze ati wakora subscribe, ndagusaba kudushyigikira ukora subscribe, ubundi nawe winjire mu muryango mugari wa KGE. Reka ngushimire cyane ufashe umwanya kureba ino video, urakoze cyane. Nyagasani akomeza kundindira kandi akomeze ahaze ukwifuza kwawe, iminsi yawe ikomeze igende imeze neza.